likamagobholo utshudu lakhe lonke lomlandela khona kwesijujumatshini. Yaze ephasini apha umuntu wabasekingeni abantu bayathaba, abantu abasafuni nokuzwisisa bona inkinga le ikubamba ngalini, kodwana bakhetha bona bangezelela ipharafini emlilweni bona wonke umuntu akhulume ngawakuhlele namkha bakhuphula izondro phezu kwawo, bakhohlwe bona icala livula ingubo lingene. Banengi ababotshwawo namhlanje babotshwelwa into abangayaziko, banengi ababulalwayo namhlanje babulalelwa into abangayaziko. Isikuleli phasi